Ni mu gitondo cyo ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi 2024 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urugamba rukaze rukomeje kwambikana, aho M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni bitoroheye igisirikare cya FARDC nabo bafatanyije. Nyuma yuko M23 yigarurira ibice byinshi bitandukanye, abasirikare ba FARDC 25 bakaturirwa gupfa bazira guhunga imirwano bahanganyemo na M23 muri teritwari ya Rubero. Ni mu gihe kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishongwe ku mutwe wa M23 avuga ko ingabo ze zawukubise. Mwabyumvise ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Bana natwe ukanda subscribe no kuri buto y'umutuku ukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye tubagezaho. ngo ikaze. Abasirikare ba FARDC 25 bakaturwa gupfa bazira guhunga M23 mu ntambara iri kubera muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi, urukiko rwa gisirikare ruherereye i Rubero mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye abasirikare 25 rwo gupfa mu rubanza rwaregwagamo abagera kuri 31. Nk'uko bivugwa, uru rubanza rwarimo abagera kuri 31 barimo abasirikare 27 n'abasivile 4 bivugwa ko ari abagore b'abasirikare. Aba basirikare barashinjwa ko batereranye ibirindiro byabo akanyabayonga, bikanabaviramo ku mwanzi afata uwo mujyi akaza no kwigarurira n'ibindi bice birimo umuhanda munini ugana mu mujyi wa Butembo. Uwungarira abaregwa yagaragaje ko yifuza kujuririra icyemezo cy'urukiko nubwo atigeze ahisha ko nta cyizere na gike afite ko bizagendekera neza abahamwe n'icyaha. Usibye ibirego aba basirikare baregwa byo guhunga urugamba, bamwe muri bo kandi barashinjwa kuba barasahuye iby'abaturage ndetse kandi ngo banyaze n'iby'amashirahamwe ategamiye kuri leta. Aya makuru yemeza ko abagore 4 muri abo 31 barekuwe nyuma y'uko ibimenyetso ku byo bakekwagaho byabuze bagahita bagirwa bere. Ku rundi ruhande, mu birori igihugu cy'u Burundi giheruka kugira byo kwishimira umunsi w'ubwigenge ku nshuro 62 byari byabereye kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega. Ibi birori Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ingabo ze zakubise zitababarira barwanya M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yongeraho ko ingabo ze zihagaze neza mu burasirazuba bwa RDC kandi ko icyo gihugu kizirwaniramo kiri gutera imbere kubera ingabo ze. Mbere y'abaturage, Ndayishimiye yavuze ko bagiye kuzimya inzu y'umuturanyi kugira ngo umuriro utazabageraho, ndetse yongeraho ko ibyo bakoreye umwanzi ubwo yavugaga M23 byatumye bifuza ko bazabihoraho. Mu magambo ye yagize ati, iyi nzu y'umuturanyi wawe iri gushya, ugomba kwihutira kumufasha kuzimya umuriro kubera ko iyo nkongi y'umuriro ishobora kwegera urugo rwawe, bityo bikaba bifite ishingiro ko ingabo z'abarundi ziri kumwe na FARDC n'izindi ngabo zirwanya M23. Yakomeje agira ati, RDC yagabweho igitero kandi u Burundi bwohereje ingabo kugira ngo zibafashe mu rwego rwo kugira ngo ibyo RDC irimo bitegere mu gihugu cyacu. Akomeza agira ati, ingabo z'abarundi zarakoze zirashimwa kugeza naho navuga ko umwanzi w'igihugu cya RDC yanatangiye guhiga gutera u Burundi. Nk'uko muhora mubyumva, ariko nimukagira ubwoba, dufite ingabo zihagaze neza. Perezida w'u Burundi yanasabye abaturage bo mu Burundi cyane cyane urubyiruko kuba maso kandi ntibacike intege kuko igihugu kiri gutera imbere. Yasabye kandi kwirinda ko umwanzi yabaca muri humye akoreka igihugu. Nubwo Perezida w'u Burundi yishongoye ku mutwe wa M23, ariko abasesenguzi baravuga ko nta gace kazwi ingabo ze zigeze zirukanamo M23, byibura yewe naho bitangazwa ko hari agace kangana na santimetero 1 zari zirukanamo cyangwa ngo zigafate. Ingabo z'u Burundi zatangiye kurwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ahagana mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Kuva icyo gihe kugeza ubu, izo ngabo zihora zineshwa kandi M23 ikagira ibikoresho byinshi bya gisirikari bambura kandi kabohoza n'ibice ingabo zigenzura. Twavuga nka Kimoka yarimo ibirindiro bikomeye bya gisirikari cy'u Burundi, Mushaki, Karumba n'ahandi henshi. Ku rundi ruhande, Colonel Nanga yatangaje ikihishe inyuma y'imikoranire mishya iri hagati y'umutwe w'iterabwoba ADF na leta ya Kongo. Nanone ku rundi ruhande, Perezida wa Angola Jean Lourenco yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo mu gihe cya vuba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahure na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibibazo byugarije urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Gumana natwe muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, ukanda subscribe ni kuri buto y'umutuku kuri no kunzogera, tubane muri update zitandukanye tubagezaho nguhaye ikaze. Ihuriro ry'umutwe wa politike na gisirikare rya Alliance Forever Congo AFC riratunga urutoki umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwana ku ruhande rwa leta ya Congo gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa ADF uhanganye n'igihugu cya Uganda. Binyuze mu itangazo iri huriro rya AFC ryatangarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, aho ryareze igisirikare cya Congo n'imitwe y'inyeshyamba bakorana kugira uruhare mu kwangiza umutekano wo mu burasirazuba bwa Congo. Iri tangazo rya AFC ryasohotse kuwa 4 tariki ya 27 Kamena rishimangiwe n'umukono w'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga, ryashingiye kuri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri 2018 yagaragaje ko ingabo z'iki gihugu zagurishije ADF imbunda, n'indi yo muri 2016 yagaragaje ko abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba bahawe uburenganzira bwo kwisanzura ku butaka bw'igihugu cya Congo. Colonel Nanga binyujije muri iri tangazo yavuze ko bitewe n'imiyoborere mibi y'igihugu cya Congo, umutwe wa Codeco wigaruriye intara ya Ituri y'Amajyaruguru, aho yica ikanatera abaturage ubwoba ikanabanyaga ubutaka bwabo. Yakomeje kandi amenyesha perezida w'akanama k'umutekano ka Loni ko hashize igihe gito igisirikare cya Congo gitangiye gufatanya n'umutwe wa ADF kugira ngo barwanye umutwe wa M23. Nk'uko bishimangirwa n'impuguke za Loni zikurikiranira hafi iby'umutekano wa RDC, zemeza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gikorana n'imitwe y'inyeshyamba nka FDLR mu kurwanya M23. Ibi bikaba byateye Colonel Nanga kwemeza ko ADF nayo yatangiye gukorana na FARDC. Akaba yemeje ko kwihuza kwa FDLR, ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo bizakomeza gutera umutekano mu buke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ku rundi ruhande, Perezida Lourenco mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 kuva kuwa 3 tariki ya 26 Kamena 2024 muri Cote d'Ivoire yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose ngo Kagame na Tshisekedi bahurire mu biganiro vuba aha. Ni mu gihe muri Werurwe uyu mwaka byari byitezwe ko Perezida Kagame na Tshisekedi bari buhure bakaganira ku mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na RDC nyuma y'uruzinduko bombi bagiriye Rwanda muri Angola hagati ya Gashyantare na Werurwe. N'inzinduka abakuru b'ibihugu byombi bahuriyemo ndetse bagirana ibiganiro na Perezida Lourenco wahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo bya politike biri hagati ya Kigali na Kinshasa. Mu gihe Perezida Kagame na Tshisekedi bari bariyemeje guhura kuri ubu amezi atarihiritse, umuhuro wari uteganyijwe utarabayeho ku mpamvu bikekwa ko ishingiye ku kuba RDC yarashizeho amabwiriza yuko kugira ngo ibiganiro bibeho M23 igomba guhagarika imirwano ndetse ikanava mu bice byose by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru igenzura. Kinshasa kandi bice mu muvugizi wa guverinoma yayo Patrick Muyaya mu minsi ishize yatangaje ko yashize imbere gukemura ikibazo cy'umutwe M23 mu nzira y'intambara kuko diplomasi ntacyo yigeze igeraho. Perezida wa Angola yagize ati uyu munsi turimo kuganira ku rwego rw'abaminisitiri ndetse hari amahirwe yuko mu gihe cya vuba tuzabasha guhuriza hamwe ba perezida bombi Tshisekedi na Kagame kugira ngo baganire imbona nkubone kuri iki kibazo hagamijwe kugera ku mahoro muri ibi bihugu byombi bibiri, u Rwanda na Congo. Komeza agaragaza ko umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo utagira ingaruka kuri iki gihugu gusa, ahubwo unazigira mu karere kose k'ibiyaga bigari ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Lourenco kandi yongeye gushimangira ko ingufu za gisirikare nta musaruro zishobora gutanga, agaragaza ko umusaruro ushobora kuva ku meza y'ibiganiro. Kugeza ubu bikaba bitaramenyekana niba kuri iyi nshuro Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bazemera guhura. Icyakora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro kugirana na France 24 yavuze ko yiteguye guhura na Tshisekedi amaso ku maso kuko na rimwe we yigeze abyanga. Nanone kandi ku rundi ruhande, Minisitiri w'Intebe wa DRC yateguje u Rwanda intambara. Mu magambo ya Judith Siminwa yuzuye uburakari bwinshi yagize ati abaduteye tuzabakurikirana iwabo. N'amagambo yashimangiye umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande, abanyakenya bari mu myigaragambyo basabye Perezida William Ruto kwegura nyuma y'amasaha make uyu mugabo William Ruto yemeye gucubya imvururu zari zimaze icyumweru mu gihugu.
bemeje ko bahaye Ruto amasaha atarenze 48 yo kuba yamaze kwegura kuko ubu batamufata nk'umuperezida wabo. Bana natwe dusesengura inkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, kandi subscribe no kuri buto mutukukore no kunzogera tubane muri update zitandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Siminwa Judith yatangaje ko abateye igihugu cye bazabakurikirana kugera iwabo, ashimangira umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Siminwa yabitangaje kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Kamena ubwo yari i Goma mu ruzinduko rwe rwa mbere yagiriye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ntambara imaze imyaka 2 n'amezi 6 iberamo intambara ikomeje gusakiranya ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo n'umutwa M23. Kinshasa ivuga kufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Siminwa yabwiye amatsinda y'abahagarariye inzego zitandukanye yahuriyemo nazo mu nama i Goma ku ruzinduko rwe rwa mbere. Minisitiri w'intebe yahisemo kuruhera mu gace k'igihugu karimo intambara kuko ari ikibazo guverinoma ye ishyize imbere mu gushakira umuti.